Crest Media TV iraka lyawe. Mukama yagera ngo marayika wa Mukama yagera stanat torugumanya ogukwarya icumu cyanjye eke naye toranire hata niyenda kugambira shera ebyaha nicyo kutubishoma byaba bitakubireho bitakwatsireho no byita nka story konka atugu n'icumu kandi muntu wabihura tuwahura bakagura umuntu tuwahura yindi kuruga nibingi ibyo utakubasa kugambira ahampaha ngo byahwayo nibingi byo kutangaza nibingi biturabiremo nibingi Mukama kuzire nibingi konka ebyo byona Mukama nabikora koreka ubukuru nambwe nizo tatore ne mutukiri tatore ne muturya bamani tutore ne koreka ubukuru nentora na yatore ne muno koreka ubukuru mbwene twenda kusima Mukama okugira ngo umuntu nusankwe nitwa tore ne korekeraho urunyo tutende kituri kukiza abana tutende kituri kunka hanga kazitorana uko najya timo mwantore ninye nabatore nitwe nabwe n'utwabe kunka ukora flashback nareba ebinarabire kweteranga ko ryo kutangaza obosho nobwo kwano mangu kanoni okabona umanya ngubwo no reverenda na kanoni mbwe hati ninjya ngo akana mangu akana mangu ranga kana mangu nogoraza kuba bishop konka kwabujya tinka batarura shabantu ko basima Mukama ngunka bahabura umuhanda mbwe ninsima Mukama nabashemerwa ubuntu bw'ujuzi uko niyo rebe yindigere ibyo nibyo hanga tukorere nsoborokerwa na hata ahitwahika nsoboroke yiturukuruga yiturukuza tukujimanya mbere ni intangara kumbere ndi mukupimisi ibijwara mbwenu bampa mu mutwe bagira ngo message ya vernine mbwenu yajya taza taraka aka bishop mbere nkakoze toroka temuture ya kampana gataho nagavuga mbishikari impura kamp kaje atereza hariyo ka orebe ayibambeshira nyo kugira nto muriro mpa nakayona kana gari tabaho ntumushikazimba jagiye ngo nayiyemeka teninga bishop namunyagiye ngo nayibake mbwe nibyo kutangaza shira mbwe nibyo kutangaza kumbe ni ndibona bapamura kumubwanye ngo nda kutampeta y'ubwa bishop uri kumubwa muhuzi mbwe nibyo kutangaza ngo akakufira kakazimba na bishop namanya na muhanguzo ngo kenda kuzamu mbere nimbuza abantu nyowa kantara amazire y'umuha bishop muhanguzo kana murebire ndagamagingo no gushitamana utimara bishop namanya nkamwakira ni narga wampara kino ningatembura n'ibintu harore kuyabere bishop utinda mazire up to now think barayo ntumwe no bonanye muje kwa mundeba ngabo ntananye muje kwa mundeba ngabo mbwenu kunanye konka ninyishobera kundebera bapumura kumungwenda kutamwe mpeta kundebera bapumwe bivwaro kunarene bapumwe ingofira na bishahanga no kutanga mbwenu ecyahandi byo cyumba kuri inso yo kubanze shurisha togwe kumuna kumwe utaro gundo musingi hate byanjye tuwabhura mbwenu ko kwihaho kujunwa hariho gundo musingi gunkwera ataraho umwesho ngo zanajya ati nyine kintu cyone ecyo kwera atara mbushi ninyera atara bwegese mbushi ninyera atara ruganda hango mbushi ninyera atara hariki ti nyine kintu cyone cyo kwera atara kwihaho kujunwa konkeshaga mayagese yashangire byabere nibitukura akabyeza uwashangira wabiratine matsiko akamuhindura wamatsiko uwashangira wabiratine direction akamuha direction uwashangira wabiratashomere akamuhindura umushoni mbwena hati Jean Kareba ningo mcuba cya bishop yanyanjo renju ya bishop yayemerera kwakira bishop elect wa no sanko yeso kutanga nyuko nago mucuba nagira nkutura ntwishini y'umuntu ninga nayo urikiza nasho ataramutsi abambweshe mbaramutsi wakashoberwa yemerero bishop umwe hata abantu makumyana abandi yo mesho ntunkirize mbatendereze ahabumwe ugurahanga bakoze ise inshitamye kandi mwe nyine kihe kindi nawe cyo nsima Mukama ibyo mesho gatakarebaga ibyo matugabe gatakura ibyo mutima gwa bitakatekatekaga hangana bikira abantu kandi umuhako gwarahanga tugurewe sero umuhako gwarahanga nambwe n'umuhako gwarahanga wawe neka yashoto kugureba nyinshaka no shanga yakuto cyamani
kasi ugira ngo abantu kubaza kugira ngo hangagira bingi bayihari sharhangagira bingi sharhanga bihari sharhanga he does his miraculous way in a mysterious manner, on mysterious way numara gukora ibintu nicyo kutangaza toka n'ubwenge bwaranga uburengero kwetegereza ko umuntu ngene nanjye hatiriwe tumwasiba hargaha bahi n'umurondo muhuzi ntanga simwe kandi tukusimira aho ntanga ahabo cyo kiriho icyo wabita kweteka tekero magaragawe utarkumangukiriya kikaho kongara hanga ngo kwajya ngo nakore ibintu muringo gwe ne nacyo rebere ntanga nacyo Christian kandi simaranga abareba Christ Media TV tuchiriya na Reverend Canon Alfred Muhozi Bishop Elect kandi wakashatu abo berebizo kwa netangore twantu yiro kuhendera twareba urugendo rubona yartugambara mbene ntwenda kureba umyaka ebire y'amazire kinoni akozire mu bintu birukoreye by'abantu barkwije bakerebera ejo cyo kwazigarikisemo nayo mugereba n'inungi mnonga yayombeka haha enjia y'umburuzi n'inungi mnonga nayo nehisa mukamekitisi twine nempe nigana 20 aho turashangiyeho nemo twina hempe ne farm twine nempe nigana 20 no kushaga kandi tukaguza muri zakozire enjwe tukaguza muri pene 20 so norengwe bintu ntanga bimukoze isomi yakamike yabere amara mbwenu ntwenda kureba omani menji mukama kukoze isomi yake bireje yo biherise musaba dikono gwa kinoni waba bishop hati mbwenu ko birebereza bwana tankore ko kushabire ngo rabeho no buragani sachi kintu cyo promisinga abakristayo abo birebezo bwana tankore barga batukunyene imbaraga nisa mwiza koreki yuwo mutwe gwawe oyinire plan cyo burebezo bwa notangore icyo kubanza iki kubaraganza nyunkanye nuko bakunda kandi rukundo nekerayo utakurya ya muntu utamwibire utarukira kukirara rukundo icyo ni nkimanya muri njago bakunda kandi ikindi abenyine nyunkanye kamuhuzi njya kujyana mukanya nangwa ihanga ndahamba tubkwika kunkana imanya ngutinde kukwesha ikintari tinkine titabuzaye kunkana imanya ngo ninja kujya nabo kandi no kubakunda icya kabiri ninyiza kutera okubakunda sekanisa abo kwanyo muri inye ni impurura conviction dero kugira ngo abantu baba bari mu kanisa bayine rukundo tene kibatakutama omma we yatambugondo bwakashara akatari murokore kunka kabayine rukundo yekanisa yahereza bugondo bwakashara twinente mushanga ecyo ni convicting ngera kimwe ngo abantu babayine rukundo no bakora mbwene namba yo kubanza najya atarozi rye zitari mu irisozo rya mbwenu ekindi kubashaba nimbashaba ngo bayikirize tugaricyo mu kanisa ninshaba ngo mbakundi se kanisa ntabasasa nimbashaba icyo kubanza uburibirizo bwe rya musingigwe wingiri ingiri tedini nambwe nicyo rukurebera ha harufuki kanisa nzibura bashobe abo kubitwe tutino hamusingigwe dini omusingigwe dini eki abanyakatoliki babereye na massive mu kushoma church worships na high Anglican churches agatarikirwe dini abantu n'abakristayo nibashome dini nibashoma n'ikiragiro ito kunuya noza yo boryo mwoyo abo kuba mwoyo kwara kuforoka nekanisa no yozi yentasane mbwene namba yo kubanza no kuburengiri eyo kubagarra ekanisa hamtuma omuntu akakunde kanisa ahamtuma gwe akakorera hanga mbwene tino kwasa ku nyoni manyangwente ziyoweri ya hele tabo kugira nte nyingi obona ko hari abantu bengi bayinenente nyingi zikukireza yoweri yabayine konka batakustama mbwene cyo abagurusi baitu babanyamwoyo abakristayo baitu abombekero bureberezo obutikiremo ubutungiremo emerumo tubere mbasa badiko no tuberemo bahore bukakoresa urukundo one rukundo rinyenda kugitomba bahore bagenza bana nguruhanga twirizo kukundana rukundo tugitware tugitomba kristayo baitu bagaricyo mu kanisa yabo bagikunda hamutuma
no manyangwa abantu bakaba batene byo kurya kunkumwa umusita yakaza kugenda genda n'amati omucyanza komama tumucyanza gatwara umwa horahise wari yasande ecyo kikaza kashatse kabagize sente hata hino kugura kiri 5 zo mukera kazehorezayo rukundo y'abantu egenzerene hawe bamache bintu kozugwe nibiregwa kunka rukundo y'abantu ye kanise egenzerene tu mbwenu ecyo kubanza ninza kugarra inzagarka ha musingi gwa batataitu gwa bazaire beitu gwa bakuru beitu Bishop Muhanguza kaburengiri yaje byara Bishop namanyaburire ngiri eyebugambo neyebukorwa kumanya ngu engiri y'abantu bayakire ekombeke kanisa akashanga enyonyerwa amashita wayimukize enyonyi nizo project zo rukorera mbwe twine garika kwijuze enyonyi amashita ekagarike kawominge kanisa kazamutuma yaba hati tukaba batumva bura abantu bakana bahereze kanisa nabatundente hata abantu nabatunde mahako nabatunda amatega period hata abantu nabagaiga nabo yonye no kwikereza ngo abantu bana bakunda bayine rukundo ye kanisa omuntu yabakunzire na hesente kandi yaba yangire no bwakubayine miliyoni utakwana na rwitara nabo cyo number 1 no kuburengiri okugarira imitima ekanisa imitima y'abantu cya kabiri ninza kwiterera mbibo bakuru banje abazeye banje babiyire mbibo hata ninza kwiturra as projects zone ezitandikirwe zine kwiturwa mizi zigume rero tubone kongera ebyo kongera biro konka twine ko baza kwiturreza mbwishirwa rero batsigire bayimuka yashakara turukwetenga finishing mbwishirukwetenga words mbwishirukwetenga amajuga bashaho hatoko no kwiturra kansi education department twine ku strengthening chaplaincies for spiritual morals for Christian values and morals ombana beitu wakireba twine kwiturra kutura bentu tuma omu chaplaincy tureke kutumayo failures tutumeyo role models abari kubasa kuba role models babana n'abana babonka bakebiretinga cyo bakoreba mu mwahore wabo so nyowe na team bagenza banye ntuza kuteraho kwitorremba ntuza kuteraho okuhangusya obwegese bwitu kandi tushomese twine bigendero for the specific goals, for the specific strategies, for the specific people kushomesa omuntu ekyo kurebera twagirirwara ntwetenga abutarashomese abana beitu tubashomese ntumanya ngo bariyazo mu irwara aba bana bazo muri administration department bazeyo abari kuzo mu mukora baraguri abari kuzo mu finance bazo mu finance twine institution y'ubureberezi twine kuhangusya ejo banka tukagihe mukono tukacendeza interest rates tukamobilizinga abantu tukabakunga bakongera mu MP haza bakatunga loans aha subsidized rate abantu bakekundura mu kintu cyabo twine kuhangusya kandi ebyo kuhangusya branches twagira branches nyingi mu masaba dikuri habaho job opportunities habaho job creation y'abana baitu now ntuza kwiterera embibo ntuziterera nkai ntuziterera ahirwaro ntuziterera aharinati national area mukono ya Buremba nati North Ankole Technical Institute ntuza kwiterera kano Bible College tujya affiliating aha twagitera hari Uganda Mata Seminary time will come tujya kujya affiliating hari mukono University abahore bitu barere kuza Uganda Bible Institute baze kano Bible College batunge awards za mukono ntuza kugiterera imbibo ntuza kwiterera imbibo North Ankole Platinum Sako twangusike turebe ngo burusaba dikono gwine branch turebe ngo abana bitu batunge mirimo turebe ngo twasite abantu umuhereza bwitu nyenzi yakutoriza kugera provincial bank yitu ebeine Dyson Bank sezuri kutamu okuntuza kwiterera mbwe n'umurimo gwitu no kwiterera rero okwiterera ryo no continuation konkaro infrastructures ebikwetengwa ko hata noreba tatito bishop okuya demorshingira akashomeka karshe primary
akataho garumoreka ekakwatana na Bishop Sigars bakakwatana n'enguto bakakwatana na cathedral bakakwatana na guest house hati enju yo mwahure ebere enju ya Bishop ebere out fashion twine enju yo muri bibiri office zo muri bibiri tuzuru ebyo ne bituri kwija kwongera no buturi yo ntwiterera hati twine ibanja ryo kutaho enju yo muri bibiri no butaragumize mu ntwiterera irwaro ntkorebyo twine ibanja rya offices mbwena aha kwiterera projects no kuzihangusi ezo nzo tukazongera no weka ba guest house yitu nenda kongerwa buzima nenda twine conference halls urukwenda gukora ubugenyi bw'abantu bitanu atagira imutenti kuzo munda twija kwitora nza kwitora secondary schools government founded schools na private nka Bishop Sigars nza kwitora rembo zaba bagenzi bitu turukuza gukora ibi exceptional no nza kutandikira musingi Paul akabyara ulijo niterra erhanga kwa athereza umugisha twayongera mu imirimo tekwayo manya nebyo nabyo byonka twaza kubyongerera nabyo byonka notangana no ribikisarikisi hatejo guest house Bishop Muhanguza akagisiga kunkate no rebe ki Bishop namanya kozireho cyahindura area washote cyabagarmoreka yabicyo anindi kikabe cyo kutangaza ate nayo twataho mukono nosha ati mbere ni intangara nyonka ni mangu nitwe twine facility ya guest house kunkumbura bizo bunagiye musofar we nshangire storage building turere mu guest house zabo twena ba Bishop makumyana bona na nywana no muta kabere Bishop kandi utakira kano ni warire barara igurara skonka twena turere mu storage bene conference halls so noreba mbene twine kuhangusia no kwitarira no kongera mu bisiya ebitwine kandi bitimbuza gukora nye kandi nza gukora na team bagenzi bane buri umuntu naza kureta expertise naza kureta innovations ze naza kureta ekirangara muriki ninza kukikora na bagenzi bane nkoko Bishop Muhanguzi nkoko Bishop namanye yabikozera twine ekirungi bakemeka Bishop ukubanza ndia nkandi chairman w'imyetomboreze ubone Bishop namanya nkandi akakiko ka mutore nkana abaire saba dikoni ebintu kuzuru enkora nyona bagenzi banje ntugimanye obukodyo ntumanye kunka mbwene ni none kwikereza ngo twena twatanise tuje kupushinga ntwongerera bakuru bitu batsigire okay yabari bilonga tukusimira hanga haburi byo tukuteka kukora no sankore kandi tukushabira ngo bikore bito wano kwatanisa na mchara wawe mama more abwarhanga byona nibiza kubasika kandi biza kwikira nabakozere nabo bakaba takutekatira ngo bije kubikora onkane iwe hanga naza kubikozesa cyo kubanza yabajya naza okubakunda nabaraganiso kubakunda numanyango hatari rukundo hariho burcyumu so cyo yakibaraganisa nka Bishop wa kashatu naza kubakunda kuko abandi babindi babakunda uko babakoreye icya kabiri ya bagambi byakuza gukora ibiri mu projects ensia neza kuzagumiza ensia ini kitekateko cyo kutaho enju ya Bishop yajya ngo out fashion so nanda kurgayo akana waka akataho enju ensia kandi ntumushabira ngo kibase ukushyikira kandi no kongera abantu abakureba kandi ngira ngo ubashabise ecyo kubanza nyenda kusimara hanga ugundi umurundi wabareta abo kubanye no kwikereza ngo rahangana wakoze uro mu rumogu rahangana watutoreyine kandi yaturabize no yaturabizeyo kandi no watwihireyo kandi no yatwisyaha nyina amatsiko ngo n'ubujuruzi bwine imyoyo y'abantu bukombeka icyo ni nsima rahanga no kubakozese cya kabiri nyenda kusima aba Christ Media TV nyenda kubasima okuhanguse ukama bwarha kongera no kutendisha ecya kashatu nyenda kusima abareberezi b'iki okutandikira ryo bureberezi bw'iki no kubasimira rahanga okubahendeza imirimo yo guhereza kandi no kushabara hanga okubahereza amagara marungi kumura ecya kana nyenda kushaba abantu bano sankwe bona no kubashaba icyo kubanza batushabire itwe nshobora cyo itukurga konka ituri kuja tukujimanya konka tuyina amatsiko ngo twetsire no mwesugwa no kwendanira kwendera konka ntubeta ngo batahe mukono yabo aho umuntu ari kubasi umukutushaga umukutwatsa umukwemerera nitwe ntubeta
nituombeke ukamabuye tuombeke ukamabwahanga tuombeke buribizi bwitu tuhangusiye imirimo y'abana baitu gahanga y'umuhezi witu nyenda kushaba bahore bagenzi banjye nyenda kubasima nyenda kusima bagenzi banjye abo nabenyitse imbere nabo ahiranga ari kureba we are very very okay and very friendly kabe kungi ubu nagenze nawe kabe Henry Mugaya n'abagenzi babatsigaira twena turi umuntu twena turi umuntu kandi imbaraga nsa tuza gukora umukago enkora yanjye rejya ngo tubite mu mukago ibi byo biragira utinduka bukunde byo kwarahaza namazi mikiragira ukiyetengesa konka ninjemerwa ngo twabita mu mukago nyo nambuye no umukago wabakama banje okukunda Bishop Muhanguzi okukunda Bishop Namanyi kundetero gukora ntakorera hakiragira mbwenu ninshaba bahore bagenzi banje ngo tubite mu mukago ninshaba babite mu mukago n'abavuzi babo babite mu mukago n'abahore basaba dikora tubite mu mukago nubwo turayumbe cyo uburibirizo bwite nimbashaba ngutwatanise nimbashaba ukustaye nimbeta ngumuje akwemeka muje murebe Yesu akozire nimbeta okwiza ahakwemeka ko itebero 20 mukago kwesi kwa Qatar mwena nimbeta ngumuje murebe Yesu atukorire mbwene Yesu kano okutangaza akikozire iki mwene muyize nimbeta kandi njya kumanimbareba nangwa nimba y'umukawugiye kango konka nimbareba bona haho irebera ushatimwe kushikatana kankamureba ningasho bwo ababa media ababa Press TV aba West abarwa bona tubarkwata mbwene mwije tsimerhanga no kutabara ngo burebezo bwitu aha murebezo wakashata ukuriba ngo burebezo bwitu kukero ni impendeza rahangwa batware nishabara uhangane munanye n'umukazi wanjye ngo hanga atwamani apebe mbere atubase atukozese kandi nimanya ngo watwetsere no gukora neje gukora ibyarakunda mwebare munonga turyashemerwa twabarebe 25 nangwa boine abakufunza abainaho kurara abanywana babo ecyaka bakirungi na 25 kutarama abo kubizobe yitu nenge 25 zakwa yaze bazitori ni kweshongore ni 25 speech zezerwa zahawa na 25 nyicyo izoba ry'ibirabira na mukaga tabizoba ry'umuntu taro speech y'umuntu mbwenu ni imbeta mbwenu 25 nibyo byita emukoro yo mwabaziyo niyo yitu ekitaramo nicyo cyitu ebitonco nibyo byita ahizo ry'ibirabira kwa yazi 25 konkizo bariya nari ya province nari ya bishop nari yo mugenyi mukuru mbwenu 20 yo mushoko nabo cyo nimbeta turyashemerwa kumurija turyashemerwa turyasimara kare katshaka munsi mutuma yanyu kama twakusima mununga abo kurhanga wendagano ukiriza mbwire borengwa yawe tubera kukiriza mukama tukusima mununga tutene bugarikiro aha bwo kugira ngo ukunzire no sankore bisya ahamugisha gwa Bishop wakashatu umusingi yebarerhanga yebarabo mu rugo bazere bitu ubaye twijora bakashenga rahango hurire yebarerhanga yebaro mu rugo bakoreye aha transition y'umureberezi wakashatu umusingi yebarerhanga yebaro kutabara abareberezi bitu Bishop Emeritus John Muhanguzi Bishop Steven Namanya watabarkana Lydia yebare mbwene mukama naitwe abotoreine mukama abatayine mani utereza mani mukama wito muru nshabira ubureberezo ubu ngo yongere ukutwora mu mugwembabazi nshabira abana bitu nshabira ihanga ryitu nshabira umwembezi witu wihange nshabira government yegi mukama atuterereho mu gishogo ubwo mu gisatu gwakubayireho kora wabuze kushomoka bura kushoma mbwe no kushomoka no kwa government yegi NRM liberalizing ro kushoma eka kushumya kahanantuka ikwabe kwanami abantu bona bakatunga umugisha yebarera hanga tukusimira president Museveni mu mugwo mukoze ise na government ye n'amahigagira umucaka gakoga magaragabo yebarera hanga mbwe ntato mu buryo mwese gwa byona twakusigira uruhanga oturindo kufa no kwemuko kushikirwa no kushasha otushyira izoba turebe samushoga yitu otukorere byembabazi bitari kubasa kwekorra oturindo kufa no kwemuko kushikirwa no kushasha ko mbiri utkorere byo n'izina rya uri swertinwe
Yesu Kristo mukama wetu kandi ubusinge bwarahanga buri ryo kwitegeza ko umuntu we burinde imitima yitu n'ubwenge bwitu tugume tumanyarahanga tukunda n'umwana wa Yesu Kristo n'umugisha gwawe tatito turo mwiguru no mwana umucunguzi wese no mu kwero kumuza kuba hari imwe kugenda nayiwoshera na mugenzi wawe kuba Christ Media Directors umugisha gwawe bw'umwihanga ryitu kuma kanisa yawe yona uturinde byona utukorera ibyembabazi kutaturwa kurga hati no kwisibiro byo amen.